अस्सलाम वालेकुम टीवी बलम गंदवा हुरिया बेफना विस महबाद नवंग मेवको तरण विलमाले मे बदल कोल्ली एमएनडीएफ के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के आ इमारत हुळु मटका मे बाबा खास रस्मियात बेफना हमे केनस्तन मटका अदे मी रस्मिया शर्फ कोतेप्पा अदे मी आ इमारे हुळुआ देवानी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अदे मी सेंटर बलालायरुगा मी सेंटर की हासा गोतेक राज्य के खांडा वैके मगुं मिहिंगा एकी हादिसातक बिहावस अवहं इजाब तिनुमगे गोतुं मी ए खिदमत अवहा फोर कोतुमगे गोतुं फरमा कोफा वाणवत तैयार कोफावा आ सेंटर कम फहा कोलेवे मी सेंटर की हासा कोते का मिदने फदें खंडमती का मिहिंका हादिसात होगा रईतुंगे फुरानिया मुदा सलाम कुरमकुरवे मसक्केता इतुरं हर्दना कुरमगे गोतुं कुरिये गेंगोसफावा मशरूएं अदे कोस्ट गार्ड के काबिल कंग इतुर कुरमगे गोतुं मी कुरिये गेंदिया मशरूए कमिस फहा कोलेवे मी मसक्के कुरिये गेंगोसफामणी जापान सरकार के हिले एही के दशुं कम फहा कोलेवे मी गोतुं मी मशरू कुरिये गेंदो मटकानोता मी इमारे थरगे कुरमटका बिंगा अळाफा मिवणी दिहास 22 वण हरुके जून महोगे तेवण 23 वण तुहो नमस अमियता हमें अंगेरुगवस अणुता मी मासिके नुणी में दिकुलागे गोस्फा मिवणी एके सप्तका हुरे मी सप्तका हुरे मासिके त नुणी मिला सुमा उमा एकीगा रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ के खासा इसनम के दशु मी मासिके त आवहन निम्मा मितं हुळवे के मीतनी मी सेंटर बलालायरुगा मी सेंटरुगा खांडा वैगे मगों हिगा हादिसात विलरस कुरमटका समानी ऑपरेशन रूम में तैयार को फएपवे अदे हम मियाँ की का इंसानी वसीले तरक्की को तमरीन ता हिंगो मटका क्लासरूम तका ऑडिटोरियम में बस तरक्की को फवाकं फहा कोल्ला मी इमारत तरक्की कुरमटका कुरिम फहा गुरफदे जापान सरकार के फरातुं एही तरीका फोर को ती फवायरुका यूनोडेसिंग वणी में मसके कुरिया दिया कोई विलेरस कोफ़ा अध हम मियाँ की का मिथाना बेनुमा पाएं आलत का वसीलत ऑस्ट्रेलिया सरकारों देवाफा एपावे अधे राज्य के मी खांडू के सरहद के नुअति अनुआंस तक खांडू के सरहद वुमा की का खांडुमती के एक ही हादिसात हिंगा मोंदे वकी हास कोते का खांडू का दुअस्वरु मता विसार दुअस्वरु खांडुमती के हादिसात हिंगा मेमरो इतुरो मत दाकम फहा कोलेवे मीनूनस खांडुमती का हिंगा तफात हादिसातकुं मिलिबे गेलुन तकुं अधिहास गोतेका उड़ंत फाड़ तकशा रायतुं हास गोतेका सलामे कुरमटका कोस्ट गार्डु वर मुहिम दौरंग अदा कुरमुं एपादे ए कितम में कुड़ा हादिसा कम का वी नमवेस रिपोर्ट लिपुमा एकीका फीहावेस अवह ए सरहद का गोस एक होरी मुदला अदि रायतुं सलामे कुरमटका मुहिम मसकेते के मी वेत वेदिया आहर्तो के तेरे कवेस अदि मी मियदा हमें अंगार कवेस मुहिम मसकेते के कोफा बवे खांडू के सरहद गे इतुर मी वैगे मगुमिस एही तरीका फोर को देमोंगे बदे मिदने वे खांडमती का हादिसात हो गए इतुर फ़ाकोलन से राज्य के खंड के खास एक सौदे सरहदा आदि राज्य के खंडा बैग मगुं बैग में सरहद बेलहे टुमटका मुहिम मसके तके कौमी दिफाई पारुंग आदि मितनवी कोस्ट गार्डुं कुरमुंग के दवाक तफा हिसाब तक बलालायरुगा फायतु दिया आहरुगुदु होगे तेरेगा तिंहास हैसते का तेरा हादिसाए एमआरसीसी रिपोर्ट को फायपवे मी हादिसा तक अंहास तिंसते का फांस नुआ रईतुंगे फुराने आदि उणंदु फहरा मुदा सलाम कुर्मा एमएनडीएफ के एरिया कमांड तक एमआरसीसी गुಳಿಗೆ मणि खास ऑपरेशन तक कुरिया गेंगोस्वा एहकम वुमा की का मियदु मी इफ्ताह कुरान व हुलवा मी इमारत की का आ इमारत की का मिदने व खिदमत आवहंग आदि कुरियबुरे वस आवहंग फोर को दिन मटका फसेहत के लिबि के मीतनी दे मियदु मी बाबा खास रस्मियात के तेरे रसूल जमहूरिया मी इमारे हुलवा दे उमा फहु मी इमारे बलबा लबान मी सेंटर का होरी मी तंदंग बेलोमा हमद जैफाय पवे
ಅದೇ MRCCಗೆ ಖಿದಮತ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಮಿ ಖಿದಮೆ ಫೆಶ್ಕೆನ್ ಆಗೋತ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಬೇರುಗೆ ಉಳಂದು ಫಹರ ಮುಆಮಲಾಕೊಂ ಹೀತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊತನುಗೆ ಖಿದಮೆನ್ ರಾಜ್ಯಕ ಏರು ಮಿ ಕಾಯಂ ಕೊಫವಿ ಮಾಲೆ ರೇಡಿಯೋಯಿನ್ ದೆಮುಂದಿಯ ಖಿದಮತಾಯ ಕಿ ಕನ್ವತ ಎ ಮಾಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೆದುರುಕೊಂ ಮಿ ಖಿದಮೆ ಫೋರ್ ಕೊತಮುಂದಿ ಮಾಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿ ಖಿದಮೆ ದೆಮುಂದಿಯ ನಮಸ್ ಸಾದ ಜನವರಿ ನವಾರ್ಸತಕ ಅಟ್ಟಿಹ ಎಪ್ಪನಹರು ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಸೊಯಕುರಿ ಅದಿ ಸಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನವಾರ್ಸ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಪ್ಪನ ಹಡುಕ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ ಮಿ ಫೆಶಿ ಬೈನಲ ಕ್ವಾಮಿ ಖಾಂಡುಕೆ ಮುಆಹದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನವಾರ್ಸ್ತ ಕನೋದೆ ಅಪ್ಪನ ಹಡುಗೆನು ಇಸ್ಲಾಹತಕ ಗುಳಿಗೆ ಕಂದತುರು ಫಾತುರು ಕುರುಮ ಹಾಲು ಕಜನು ಅದೇ ಮಿಹಾರ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ حاضر وڑائیں تھے امہا بیفڑوں دیوہ راجیہ کے عزت رئیس الجمہوریہ آدھی صفحہ میں متیوریہ ڈاکٹر محمد موئز لیڈیز اینڈ جنٹلمین دی پریزیڈنٹ آف the Republic of Maldives and Commander-in-Chief, His Excellency Dr. Muhammad Moiz. Gaumi mi ekuveri mati tibegen kuri me salam Gaumi bahungi na heo dua kuramun kuri me salam Gaumi nishanang hurmatai kubola bati begen Audanakan libigeng evadidaya kuri me salam Gaumi mi ekuveri mati tibegen kuri me salam Gaumi bahungi na heo dua kuramun kuri me salam Nasra nasiba kamiyabu geram zakang himene Fissaratai hudai ki fenumung kuri me salam Gaumi mi ekuveri mati tibegen kuri me salam Gaumi bahungi na heo dua kuramung kuri me salam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. MDF Maritime Rescue Coordination Center uge a imaren hulumge rasmiyata emme befulnam marhabaya shukurdannawan. Mirasmiyat feshumuge izneng edi report kurevi Major Ahmad Isham. Kirit Gurwanuge barakatun rasmiyat fatta devi Lance Corporal Mariam Rizni Ahmad Wasim. Mirasmiyat hushala deni Alugon First Lieutenant Abdullah Muawwiz. Ladies and gentlemen, I warmly welcome you all to the inauguration ceremony of the new Maritime Rescue Coordination Center building. The ceremony officially commenced following Major Ahmad Isham's request for His Excellency's permission to begin the proceedings, followed by the recitation of the Holy Quran recited by Lance Corporal Mariam Rizni Ahmad Wasim. Then Mirasmiyatuga Undani, Chief of Defense Force ke wahak fuldekkevun, Rasmiyat Bayorina Muhatum Kodevung Edi, Chief of Defense Force, Major General Ibrahim Helmi Garihuga Warang Adaberikamak Dandavang. The next item on the agenda is the address by the Chief of Defense Force. I respectfully invite Chief of Defense Force, Major General Ibrahim Helmi to address the gathering. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Divirajege Izzeteri Raisu Jumhuriya Ali Sifang Emme Mativeriya Dr. Muhammad Muiz. Difai Ali Watani Hidmata Behe Wazir Aufal Hassan Rashid. Daulat Wazirum. Ambassador of Japan to the Maldives, Her Excellency Ishigami Rimiko. Australia's Special Envoy for the Indian Ocean Affairs, His Excellency Tim Watts. High Commissioner of Australia to the Maldives, His Excellency David Jessup. United Nations Resident Coordinator Mr. Hao Zhang. Distinguished guests from our friendly foreign countries.
කුම්ෆුනිතකු වෙරින් සිෆෑන් ඉස් හිදමතරෙනා ලොබති එම්හා දිවෙහි සිෆෑන් හාජවරන් තිබෙවි එම්හා බේෆුන් අස්ලාම් අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතු දිවි රාජ්‍යයේ ෆහුරුවරි මිනුවන්දෝග තහුනියා හේයදුන්ත දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්සති රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆෑන්ගේ එම්මෙ මති වෙරියා ડોક્ટર મોહમ્મદ મુઈઝરા એમણિક ફાનગ લોબવેતી આયલાય આદિ એમ્મેહા લોબવેતી રાયતુના આડિસ્કુનો આદિ દિવ્ય રાજ્ય કી જઝીરા ગામක වෙෆා දිවි රාජ්‍යයේ සරහදුගේ බොඩු බයකි කණුග සරහදු කමුගා වාති zaman සුරේ දිවෙහින් ආම එතකේ බේනුතගා කණුදතුරු කුරංජේ රාජ්‍යයේ මූසුම ගන්න බදල්තක කණුදතුරු ෆතුරු කුරුංගා දිමාවා ඒකි නුරක්කාතෙරි හාදිසාත ගොසවම් එතක බයිග ෆුරාන වනි මීග කුරින් ගෙල්ලිගෙන් ගොස්වා අදි එත බයිග මුදල වනි ගෙල්ලුන් ලිබිගෙන් ගොස්වා දිවි රාජ්‍යයේ සරහදුගා දිවෙහින් ආම කොකුරා දතුරුතක ඉතුරුන් දිවි රාජ්‍යයේ මේටයිම් සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු රීජන් ගේ උතුගා ඉන්ටර්නැෂනල් මේටයිම් ඕගනයිසේෂන් කණ්ඩායම සරහදුග තෙරෙන් දතුරු කුරා අදි එකි බේනුතගා හරකාතිරිවා බේරුගොම්තෝ කණුග ඔලොන් ෆාර කුරිමතිවා නුරක්කාතක්වා මීහුංග ෆුරාන සලාම කුර්මා උලන් ෆහරන් එහිතරිකම් ෆෝරු කොදිනු අල්ගොන් මෙන් මච්චා ලාසිම් කුරිෆාවේ දිවි සිෆාංගේ ගානුනි මසූලියත් ඔක්තරේගා සිෆාංගේ ගානුගා බයන් කොෆාවා කන්මතිගා හාදුග ජෙහෙමින් හෝදා සලාම කුර්මා කණ්ඩා එක්ගම්ගා දිමවා නුරක්කාතිරි හාදිසාතකුගා අලිෆානු හාසාතක රයිතුන් ෆුරානයා මුදා සලාම කුරුම් ෆද මදනි දිෆායි හිදමත තරගී කුර්මකි රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆාංගේ එම්මෙ මතිවරියා ડોક્ટર මොහමද් මුයිස්ගේ වර මුහිම් සියාස්තේ මි දෙන්න උන් දවරු ඉතුරුන් හර්දනා කුර්මා දෙහාස් 22 වන හර මි ඉමාරතු බින්ගාලා අමලි මසක්කේ කුරම් ෆෙෂුණු කමුගා වියස් තෆාතු සවබතකා හුරේ මසක්කේ නිම්මානෝ දිගුලාගේ මණි ගොස්ෆා මි මසක්කේ නිම්මානෝවි මිකමුගා දත්තකේ කුරුමේ තිෆාවාති මිකමුගා හුරි කම්බොඩුන්ත රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆාංගේ එම්මෙ මතිවරියා ડોક્ટર මොහමද් මුයිසා හිස්සා කුරුම මි මසක්කේ මියහරුග තෙරේගා නිම්මොට්ටක සරුකාරු වනි මිකමුගා හුරියා හිතර කම ෆෝර් කෝ දෙවවාෆා අදි ඉමි ඉමාරත ජපාන් සරුකාරුන් කණේලුවි ෆන්ඩුගේ ඉතුරු එම්මාසි හිදමයි ෆෝර් කෝ දෙනුතුන් කුරංජේ මසක්කතක ඉතුරු ෆන්ඩු බේනුවාති මිකම් වනි බජට් ගො තෙරෙන් හමජසා දෙවවාෆා අදි මි මසක්කතකි දිවි අස්කරියා මියහරු තෙරේගා කොම්මෙහෙම වෙස් නිම්මම් බේනු මසක්කතකම් ගාවස් අලුගොන් ෆාහ කුරම් මියදු මිහුළුවිගන්දා මේටම් රෙස්කියු කෝඩන් සෙන්ටරුග ආ ඉමාරත මිහිද්මයි ෆෝර් කොදිමට්ටක ලිබිගන්දාන ජමානි වසීරත්තකයකු කන්මතිග හාල්ගජේ උලන් ෆහර එහිතරකම් ෆෝර් කොදිනුමා මිහුන් සලාම කුරුමුග මසක කුරුමුග වර බොරිත කුරියුන්තක ලිබිගන්දාන මි මසකදකි රයිස් ජුම්හුරියා අලි සිෆාංගේ මතිවරියා ડોક્ટર මොහමද් මුයිස්ගේ වර ඉස්කම දෙවවාගෙන් නිම්බම බාර් ඔල්වාෆාවා මුහිම මසකතක වෙෆා රයිතුංග සලාමත අරකාතරිකමට්ටක මිහිද්මයි උම්රානි ගොතුන්නා වසීලත්තක ගොතුන් තරගී කොද්දෙව්වා මිකමට්ටක සිෆාංගේ මිහුන් අද ඉතුරු කොද්දෙව්වා අදි ජුම්ලා ගොතෙග්ගා සිෆාංගේ හුරිහා දායරාවස් තරගී කොද්දෙව්වා ෆාති රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆාංගේ එම්මෙ මතිවරියා ડોક્ટર මොහමද් මුයිසා එම්මෙහා සිෆානා දිවේ රායතුන් නම්ගා ඉඛලාස් තරක්මා ශුක්‍ර දන්නවා දිවේ රාජ්‍යයේ ඉස්සතරි රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆාංගේ එම්මෙ මතිවරියා ડોક્ટર මොහමද් මුයිස්ගේ ඉර්ෂාදා ලෆාෆුල්ග දශුන් දිවේ අස්කරියා තරගී කරවම දිෆායි අදි වතනි හිදමතා බෙහෙ වසීර් අල්ෆාද් හසන් රෂීද් කරවම ගෙන්දවා මසක්කපුල් ෆාහකෝ ඉමානික් ෆානා එම්මෙහා සිෆාංගේ නමුගා ඉඛලාස් තරකමා ශුක්‍ර දන්නවා On behalf of His Excellency President and the Commander-in-Chief Dr. Mohammad Muiz and the Minister of Defense and National Service Honorable Hassan Rashid, I extend a very warm welcome to the Ambassador of Japan to the Maldives, High Excellency Ishigami Rumiko, the High Commissioner of Australia to the Maldives, His Excellency David Jessup, the UN Resident Coordinator Mr. Hao Zheng, and all distinguished dignitaries from our partner nations and organizations who are with us today. I also wish to acknowledge and extend a warm welcome to His Excellency Tim Watts, Australia's Special Envoy for the Indian Ocean Affairs, the members of the Australian delegation, and the representatives of the diplomatic missions of Japan and Australia in the Maldives. Today marks another important milestone in strengthening the Maldives' maritime security architecture. The inauguration of this MRCC building represents a significant enhancement of our national capacity to monitor,
coordinate, and respond across our vast maritime domain. As an island nation spread across expansive ocean territory, effective maritime domain awareness and timely coordination are essential to safeguarding lives at sea, protecting our maritime resources, and ensuring the safety and security of our waters. This building, which is being inaugurated today, would not have been possible without the steadfast support of our valued international partners. I wish to express our sincere appreciation to the government of Japan for its generous funding, which has made this project a reality. I also extend our heartfelt gratitude to the UNODC and the government of Australia for their invaluable technical expertise, assistance, partnership, and continued support throughout the implementation of this project. Your enduring commitment to strengthening maritime safety, security, and regional cooperation reflects the strong bonds of friendship we share. We look forward to continuing this close collaboration as we work together towards a safer, more secure, and a resilient Indian Ocean region. Algono ihlase duaiki algono mikura komme masakatega main Allah barakalawa diviraje taragiya dive rayatunga taragiya sifang taragiya raisu jumhuria adi sifange mativeria Dr. Muhammad Muiz Kuram Nimwafa komme masakataka main Allah kamyabi minwar kodevu Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukriya, sir. Mirasmiyatuga Dengonnani, United Nations Resident Coordinator Wak for the Kavung. Now, it is my honor to respectfully invite the United Nations Resident Coordinator, Mr. Hao Jung, to deliver his remarks. Sir. Good morning, Your Excellency, President of the Republic of Maldives, Dr. Mohamed Muiz, Honorable Minister of Defense, Hassan Rashid, Honorable Minister of Foreign Affairs, Iru Adam, Chief of the Maldives National Defense Force, Major General Ibrahim Hilmi, Ambassador of Japan to the Maldives, Ms. Irugami Rumiko, High Commissioner of Australia to the Maldives, Mr. David Jessup, and the Australian Special Envoy to the Indian Ocean, Honorable Tim Watts, Commander and the Maldives Coast Guard, General Muhammad Salim, and colleagues from United Nations Office on Drugs and Crime, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. On behalf of United Nations in the Maldives, it is a privilege to be here this morning for opening the Maritime Rescue Coordination Center. Mr. President, we are deeply honored that you are here today. Your presence to open this center is a source of great encouragement to the Coast Guard, to UNODC, and the whole United Nations in Maldives, and for all our partners. The United Nations Convention on Law of the Sea calls on every state to maintain an effective search and rescue service. And for cooperating, these neighbor countries are critical. We're grateful that through the efforts of many partners, the center now stands ready to serve for that purpose. Covering nearly 900,000 square kilometers of ocean, with less than 300 square meters of land is a significant challenge for Maldives. Responding to emergencies far from shore requires strong coordination. A Maritime Rescue Coordination Center brings this response together, receive distress calls, coordinating rescue, and ensuring agencies working collectively to save lives. This center strengthens that the Coastal Guard already does, bringing coordination, training, and operating together in one purpose building. It's active as the sea grows, its search and rescue, and the maritime law enforcement activity growing. The Coastal Guard does need more well-trained officers. The center helps meet that needs, including an auditorium, classroom, and accommodation for trainees and instructors. We hope it will serve the Maldives today and strengthen the country's capacity for the years ahead.
The center's potential can also reach beyond these islands. In time, it can grow into a hub for the region where officers from neighboring countries train together and learn from each other. A facility like this allows partners to pool their expertise to train more of their people and to make capacity building across the region more sustainable. I want to acknowledge all the partners involved in this project, especially the Maldives National Defense Force, the government of Japan, the government of Australia, and the UN agencies. These partners built over several years and turned that plan into the center we opened today. Last, please allow me, before I conclude, to convey my warm greeting to the government and the people of Maldives for your 61st Independence Day, which you marked yesterday. It is especially meaningful to reach this milestone in the same week. Once again, Mr. President, thank you for your presence. I also thank the distinguished guests and excellencies who have joined today. Congratulations to the Maldives Coastal Guard and my best wishes for the work beginning from here. Thank you. Thank you, sir. Birasmatuga dengonnani Japanun diharajya kanalu wafa hundawa safirga wa furdekavum. I respectfully invite Ambassador of Japan to the Republic of Maldives, Her Excellency Ishigami Rumiko, to deliver her remarks. Her Excellency. Thank you. His Excellency Dr. Mohamed Muiz, President of the Republic of Maldives, His Excellency Hassan Rashid, Minister of Defense and National Service, Her Excellency Iru Adam, Minister of Foreign Affairs, and all honorable ministers present, and the Honorable Tim Watts, MP, Special Envoy for Indian Ocean Affairs, Australia, the First Assistant Secretary, Ms. Sarah Story, and His Excellency David Jessup, Australian High Commissioner to the Maldives, and Chief of Defense Force Major General Ibrahim Hilmi, and Commandant of MNDF Coast Guard Brigadier General Mohammed Salim, United Nations Resident Coordinator for the Maldives, Mr. Hao Jiang, and United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Regional Program Coordinator, Ms. Siji Song. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It is profound honor and a privilege to stand here today on this occasion. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to His Excellency Dr. Mohamed Muiz for gracing this ceremony with his presence on the occasion of the 61st Independence Day of the Republic of Maldives. Today, we celebrate the inauguration of a newly constructed Maritime Rescue Coordination Center, MRCC, a major milestone in strengthening the country's maritime safety and security architecture. The new MRCC is the proud outcome of the project for strengthening the capacities of MRCC funded through a $3.7 million grant from the government and people of Japan, implemented by the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, in partnership also with the government of Australia. The project was formalized through the exchange of notes signed here in Vilimale in February 2021 between the government of Japan and UNODC for the government of the Republic of Maldives. The project consists of two main components. Component one is the construction of a new MRCC, including training facility, and component two is the delivery of specialized training programs on maritime search and rescue and maritime law enforcement for officers from the Maldives Coast Guard and other maritime-related law enforcement agencies. The newly constructed four-story MRCC facility serves as both an operational coordination center and a national maritime training hub. The ground floor houses the MRCC operations room, offices, and conference facilities. The first floor contains an auditorium, classrooms, and a chart room for training.
The second and third floors provide accommodation and support facilities for trainees and instructors, while the rooftop terrace includes study areas, a library, and additional training space. Distinguished guests, this year marks the 10th anniversary of the establishment of the resident embassy of Japan in Male. It also coincides with the 10th anniversary of the late Prime Minister Abe's launch of a free and open Indo-Pacific FOIP. FOIP is a vision to ensure peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region and in the world by maintaining and strengthening the free and open international order based on the rule of law. Over the past decade, the Indo-Pacific has faced growing tensions and increasing challenges to the rules-based international order. Against this backdrop, FOIP has become more relevant than ever in promoting the rule of law, freedom of navigation, and peaceful resolution of disputes through cooperation with like-minded partners. The Maldives is a very important partner, and the new MRCC, therefore, will further strengthen the capabilities of the Coast Guard to ensure maritime security in the Indian Ocean and thus contributing to FOIP. Distinguished guests, Japan's partnership with the Maldives extends far beyond infrastructure. It is built on shared values, respect for human security, the rule of law, and resilience. Over nearly 6 decades, Japan has supported the Maldives across a wide range of sectors, such as disaster risk reduction, including the Male seawall, education, including atoll schools, Malay schools, and the Social Center for Social Education, and JOCV teachers, public health, fisheries, maritime safety, and capacity development through JICA training. More recently, Japan has been supporting the Maldives through various projects for enhancement of country's ability in maritime safety and security. In December 2024, a few weeks before my arrival, my predecessor handed over maritime rescue communication equipment and diving equipment and tools to strengthen maritime humanitarian operations worth $7.6 million. The grant was specifically to procure communication equipment for MRCC and search and rescue professional dive gears. Furthermore, Japan gifted the Sea Ambulance for MNDF, the Customs Patrol vessel Tateyama for Maldives Customs Service, and the CCTV harbor surveillance systems through UNODC to the Maldives Police Service in 7 islands from Har Alif Uligan to Nyaviani Fomlak, all of which I myself had the honor of attending the handover ceremonies. The new MRCC builds upon these efforts. Together, these initiatives strengthen the Maldives' ability not only to safeguard its maritime domain, but also to provide timely humanitarian assistance and protect the lives of people across this dispersed island nation. As we approach the 60th anniversary of diplomatic relations between Japan and the Maldives next year, projects such as this stand as powerful symbols of the enduring friendship and trust between our two nations. Japan remains one of the Maldives' closest development partners. We will continue working together with the Maldives and our international partners to strengthen maritime safety and security, uphold the rule of law, protect lives at sea, and promote a peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific region. In closing, let me extend my sincere congratulations to the government of the Maldives, in particular MNDF, UNODC team, especially Enrico and Boudica, the government of Australia, and everyone whose dedication made this achievement possible. Aluganduge umidaki mi senta aki Japan a lajage tuvasvi ya gurun itura damahatane Lamzi Tanaka Vegen Dane Kama. Adi Dvehina Hidumeteri Tanaka Vegen Dane Kama. I said,
My hope is that this center will stand as an enduring monument to the long-lasting Japan-Maldives friendship and continue to serve the people of this nation. Shukriya. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. We now come to the official unveiling of the new Maritime Rescue Coordination Center building. Dem birasmiyatuga onnani Maritime Rescue Coordination Center ge a imaratuge nan kashf koddevun minambar funihim koddevun edi Dive Rajyege Izzate Raisul Jumhuriya adi sifang emme mativeriya Dr. Muhammad Moizuga arihuga warang adabari kamak dannawang Izzate Rais. Shukriya, Izzate Rais. Dengonnani MRCC agule video presentation. The next item on the agenda is a video presentation. ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೆಗುಣೆಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮಕಿ ಆಗೊಂಡು ಇಲಾನ್ ಕುರಿ ಸಿಯಾಸತು ಎ ಸಿಯಾಸತು ಇರಾದು ಕುರವೀತಿ ಆಗೊಂಡು ಮಿ ದಣಿ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಮು ಎಮಸಕ್ಕೆ ದಣಿ ಬಾರು ಮಿನುಗ ಕುರಿಯ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಬೊಡು ಕೌಮಕ ವಿಫಾ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಕಂಡುದ ತುರುಫತುರು ಕುರ ಫರಾತ್ತಹುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಕಶವರ್ ಕುರುಮಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರೆ ಮಿಗೊತುಂ ಮಿದಾಯಿರಾ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತುರುಕೋ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜು ಖಾಸ ಅಹಮೇದ್ ಕೊಮೆದ್ ದೆವ್ವಾ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಿಯಾಸತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬಲಾಯಿರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನುವದಿ ಹಣುವ ಇನ್ಸತ್ತ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಹಿಮೆಣೆ ಜಜೀರಾ ಕೌಮೈ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮ ಇಕ್ತಿಸಾದು ಬಿಣಾಯಿಫಾವ ಫತುರುವೆರಿಕಮ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಲೇಣಾರು ಕಮುಗಾವ ಮಸ್ವೆರಿ ಕಂಗುಳಿ ಲಾಮೈಫಾವಣಿ ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ಮಚ್ಚ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಯಾದತಿ ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂವ ಎಗ್ಗಮ ಖಂಡ ವ್ಯಾಗೆ ಸರಹದ್ದ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿಯಾದತಿ ಹಗ್ಗುತ ಲಿಬಿಗೆಂವ ಖಾಸ್ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಸರಹದ್ದ ದುಯಿಸತ್ತ ಮೇಲು ಬೇರುಗ ಹಿಮೆಣೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮುವಾಹದಾತಕುಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಖಂಡಾಳಾಫಾವ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೀಜನ್ SRR ರಕಿ ಖಂಡುದತುರು ಫತುರುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ದೆಬೆಹಿಟ್ಟು ಮಶಾ ಇನ್ಸಾನಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಹರ್ಕಾ ತೆರಿವಾಂಜೆಹೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ IMO ಇನ್ ಖಂಡಾಳಾಫಾವ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೀಜನ್ ನಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತುರುಂ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ದೆಕೊಣುಂ ಫೋಳವಹಿ ಸರಹದ್ದು ಹಿಮೆಣೆ ಗೊತ್ತ ಗ್ಯಾಗ್ಗಂಡಕಂ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಕ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗೆ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದೆ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಂ ಗ್ಯಾಗ್ಗಂಡಕಂ ಅಹರಕುದೆ ಲಕ್ಕಯವರೆಗಿಣ ಬೇರುಗೆ ಉಳದು ಫಹರು ತಫಾತು ಎಕಿ ಬೇಣುತಕ ದತುರು ಫತುರುಕೊಂ ಹರ್ಕ್ಯಾತ್ತೆರುವ ಮುಂದೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಗಾ ಹಿಂಗಾ ನೂರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಹಾದಿಸಾ ತಕುಂ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಫುರಾಣಯ ಮುದಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮ ಕುರೆವೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ವಿಲರಿಸ್ ಕುರುಮಗ್ ಉಫದ್ದ ಅಫಾವಾ ಮ್ಯಾ ಮರುಕಜಕಿ ಮೆರಿಟೈಮ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ MRCCಗೆ ಖಿದುಮೆ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಆಗೋತ ಬಲಾಯಿರು ಬೇರುಗೆ ಉಳದು ಫಹರ ಮುಆಮಲಕೊಂ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ್ಗೆ ಖಿದುಮೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಏರು ಕಾಯಿಮ್ ಕೊಫಾವಾ ಮಾಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಇಂದಿಯೈ ದೆಮುಂ ಮಾಲೆ ರೇಡಿಯೋಯಿ ಮಿ ಖಿದುಮೆ ದೆಮುಂ ದಿಯ ನಮವೆಸ್ ಸಾದ ಜನವರಿ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಎಕೆಗ್ಗ
ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯೆನ್ ಸೊಯಕೊ ಸಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹೈಕೆಗ್ಗ ತಂಫೀಸ್ ಕೊಫಾವಾ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಖಂಡುಗೆ ಮುವಾಹದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ಸಿ ಸೋಲಾಸ್ ಕಾನ್ವೆನ್ಷನ್ ನವಾರಸ್ತೇಕ ನೋದಿಹ ಅವ್ವಣ ಹರುಗೆಣೆವುನು ಇಸ್ಲಾಹಕಾಗುಳಿಗೆನ್ ಖಂಡುದ ತುರುಕುರ ಉಳಂದು ಫಹರು ಹಾಲುಗ ಜೆಹುಮುಂ ಮುವಾಸಲ ಕುರೆವೆ ಗೊತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ GMDSS ಗೆ ನಿಜಾಮೆ ನವಾರಸ್ತೇಕ ನೋದಿಹ ನುವವಣ ಹರುಗೆ ಕುರಿನ್ ಕಾಯಿಂ ಕುರುಮಕ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಿ ಮಿಗುತುಂ ಮಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಇದಾರ ತಹುಗೆ ಸಮಾಲು ಕಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡುಂ ಗೆಣೆವುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ರಾಜ್ಯಗ GMDSS ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಕಾಯಿಂ ಕೊಂ ಹಿಂಗಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಣಿ ಏರುಗೆ ದಿಫಾಯಿ ವುಜಾರನ್ ಕಮುಗ ಎತ್ತಿರೀಸ್ ಡಿಸೆಂಬರು ನವಾರಸ್ತೇಕ ನೋದಿಹ ಅಶೆಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮೆವಿ ಮಿಯಾಯ್ಕು ದೆಹಾಸ್ ತಿಂವಣ ಹರು ವಿಲಿಮಾಲೆಗ ಇಮಾರಾ ತೆಕ್ಕೋ ರಸ್ಮೇಕೋ GMDSS ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟರು 1 ಜನವರಿ ದೆಹಾಸ್ ಹೈಗ್ಗ ಇಫ್ತಿತಾಹು ಕುರೆವುಣು ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಹಿಂಗಾ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ತಂಗ್ ಇತುರಂಗ್ ಹರುದಣಾಕೋ ಫುರಾಳೆಗೆ ದಶುಂ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ವಿಲರೆಸ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬೇಣುಮುಗ 27 ಜುಲೈ ದೆಹಾಸ್ ಬಾರಾಗ ಮಿ ಮರುಕಜುಗೆಣಂ ಮೆರಿಟೈಮ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ MRCC ಗೆ ನಮವ್ವಣಿ ಬದಲು ಕುರೇಫಾ ಫಾಯಿತು ವಿದಿಹ ಅಹರುಗೆ ತಫಾಸಿಸ ಬಬ್ಬಲಾಯಿರು ಜುಮ್ಲಾ ತಿಂಹಾಸ್ ಹೆಸ್ಸತೇಗ ತೇರ ಹಾದಿಸಾಯೆನ್ MRCC ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಫಾವಾಯಿರು ಮಿ ಹಾದಿಸಾ ತೌಗ ಅಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸತೇಗ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಫುರಾಣಯ ಉಳಂದು ಫಹರಾ ಮುದಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಗ್ MNDF ಏರಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್ ತಕ MRCC ಗುಳಿಗೆಂ ವಣಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಕೆಂ ಹಿಂಗಾಫಾ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದಾಯಿರಾಗೆ ಖಿದುಮೆನ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕೋ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡುನ್ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಲಾಗಣೆ ಜಪಾನು ಸರ್ಕಾರುಂ ಫಂಡುಕೋ 23 ಜೂನ್ ದೆಹಾಸ್ ಬಾವಿಹುಗ ಮಿ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗಾಯಳುನು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ತಫಾತು ಎಕಿ ಸಬಬುತಕ ಹುರೆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆಂ ಹುಟ್ಟಿಫಾವಣಿಕೋ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಮಿ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಕಂಡಾಳು ವಫಾವಾ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಫಾಹಗಕೋ ಮಿ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ಮಿ ಇಮಾರಾತುಗ ಕಂಡ ವ್ಯಾಗೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗಾ ಹಾದಿಸಾತ ವಿಲರೆಸ್ ಕುರುಮ ಜಮಾನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರೂಮಕ ಇನ್ಸಾನಿ ವಸೀಲ ತರಕ್ಕೀಕೋ ತಮ್ರೇನ್ ತಂಗ್ ಹಿಂಗುಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಕ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಎವ್ವಣಿ ಕಾಯಿಂ ಕುರೇಫಾ ಎಹೆನ್ ಕಮುಂ ಮಿ ಇಮಾರಾತ ಕಂಡುಮತಿ ಹಿಂಗ ಹಾದಿಸಾ ತಹುಗ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಫುರಾಣಯ ಮುದಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಂಗ್ ಇತುರಂಗ್ ಹರುದಣಾಕೋ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮಗ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ದೆವ್ವಿ ಖಾಸ ಸಮಾಲು ಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಣಿಕುಫಾಣಗ್ ಹಿತ್ತುಗೆ ಫುಂ ಮಿಣುಂ ಇಹ್ತಿರಾಮಾಯ್ಕು ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವಂ ಮಿ ಇಮಾರೆಂ ಎಳುಮ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರುಂ ಫಂಡು ಹಮಜಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವಾ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ವಿಲರೆಸ್ ಕುರುಮುಗ UNODC ಕುರೆವ್ವಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಅದಾ ಕುರೆವ್ವಿ ದೌರು ಮಿ ಫುರುಸತುಗ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿ ಇಮಾರಾತುನ್ ದೆವೆ ಖಿದುಮೆತ್ತಕ ಬೇಣುಂ ವಾ ಆಲತ್ತಕ ವಸೀಲತ್ತ ಕಾಯಿಂ ಕುರುಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರುನ್ ದೆವ್ವಿ ಎಹಿತೆರಿಕಂ ಮಿ ಫುರುಸತುಗ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ವಾಗಿ ಫುಳಾಯ್ಕು ಮಿ ಇಮಾರಾತಿಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಗ ಹಿಂಗ ಕಣುಮತಿ ಹಾದಿಸಾ ತಹುಗ ಕಣುಮತಿ ಹಾಲುಗ ಜೆಹೆ ಫರಾತಕಂ ಎಹಿತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿಣುಮ ಲಿಪಿಗೆಂದಿಯ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕುರಿಯರುಮೆ ಮಿ ಇಮಾರ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಜಪಾಣ ದೆಮೆದುಗ ಒಯ್ಕ್ ಜಮಾಂವಿ ಬದಹಿ ಗ್ಯಾಗ್ ಗುಳುನ್ ರಮ್ಜು ಕೊದ್ದೆ ಬಿಣಾಕ Dengonari dua dennavung iswe dua dannawani Major Abdullah Ismail dua yafahu sifang lavonnan. Next will be the offering of the prayer. Following the prayer, the MNDF song will be played. Assalamu alaikum. Dua danna bundar dua ga bari oda ende mugutum emme befulum wes apul fulawa amin vidala devungede. Bismillahir Rahmanir Rahim. Emmeha hamdu sanaya ta'rif haqq wegen wani gadakirti wanta Allah subhanahu wa ta'ala. Alam takar rahmatak kamuga funu bima nabiyya shay. Ekalega fanunge emmeha aluna ashabunna salawatay salamay barakay lavande. Haddawa bodukure viraskalaak alamenni deena qawman khidma kurmuga
इखलास तेरी वफा तेरी बैको कमुगा लव्वांदे आदिये खिदमतुगा देमितिबुमुगे फुरिहम काबिलुकं अलमेन्न देवांदे अलमेन्नी कौमन खिदमत कुरमुगा आमिल्ला नफ्सवुरे कौमन इस्कंदे बैको कमुगा लव्वांदे हद्दवा बोडुकुरे विरस्कलाको इबरस्कलांगे दीना इमि लबुयति वतन हिमायक कुरमुगे हिव्वराय बारू अलमेन्न देवांदे එම්මහා දුෂ්මනුන්නා අදාවා තෙරින්ග කිබයින් අලමෙන්ගේ වෙරීනාය අලමෙන්ග ලොබුවත රයිතුන්නා වතන් සලාමක් රක්කාතෙර කුරුමුගේ බාරු අලමෙන්න දෙවාන්දේ අදිමි ලොබුවති වතන් රක්කාතෙර කුරුම බේනුම්වා වසීලත්තන් අලමෙන්න ෆහිකොත් දෙවාන්දේ එම්මහා නිඅමත්තකගේ වෙරි අල්ලාහ් ඉබරස් කලාංගේ එම්මේ ඕගාවන්ත ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಕುಳದುಮ್ಮಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನ್ಯಾಮತ್ತಂಗ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ಖಿದುಮೆಂಗೆ ಇತುರು ಕುರವ್ವ ಎ ಖಿದ್ಮತುಗ ಬರಕ ಇಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವ್ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكريا إشيد وداية مدنوان. Thank you. Please be seated. Behind Sabum Mirasmiat Nimuni, Emme Befrunda Bajari Doha Kangeding. This concludes today's ceremony. Thank you for joining us, and I wish you all a pleasant day. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಅದೇ ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಪ ಮೀ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ದಶುಂ ತರಗಿ ಕೊಫಾವ ಸೆಂಟರ್ ಮೀ ಸೆಂಟರುಗ ಜಮಾನಿ ವಸತಕಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ ಕಾದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ತರಗಿ ಕೊಫಾಯ್ ಬವೆ ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ಹುಳುವಾತ ಮಫ ರಸೂಲ್ ಜಮಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸು ಮಿಹಾರು ಮೀ ಸೆಂಟರು ಬಲ್ಲವಾಲ ಅಗೆಂತವಣಿ ಅದೇ ಯು ಎನ್ ಒ ಡಿ ಸಿ ಸೆಂಟರು ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಿದರಿಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕಂತ ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಫವಾ ಐಡುಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ಪೇನುಮ್ಮ ಪೈ ಜಮಾನಿ ವಸಿಲತ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತಿ ಫವಾಕ ಫಹ ಕೊದವೆ ಮೀ ಆಯ್ಕೀಗ ಕಂಡುಮತಿಗೆ ಸಾತಕ ಅದಿ ಮೀಹುಣ್ಣ ಮುದಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರಾಮ ಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ನಿಕುರಂಗ್ ಹಡ್ದನಾವೆ ಅಲೋತಗೆ ಲಿಪಿಗೆಂಗ್ ಎಬಾದೆ ಅದೇ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸು ಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಹುಳುವಾತೆ ಮಫಹು ಮಿಹಾರು ಸೆಂಟರು ಪಲ್ಲವಾಲ ಮುಂಗಿಕೆಂದವಣಿ
mi tang imara kurum ke masake ta fashaf mani adhas bavis wana harge julam hoke jod hoke thevis wana was henna maves apai eke sababta ka hore masake ta lasuma aikiga mi har ke terega mi masake ta animuma azum kandala rasul jumhuriya dr muhammad muiz ke hat sisnogum gadashu kure masake ta aikiga mi haru mi imara taraki konima mi wani hulwafa ಅದೇ ಮೀ ಇಮಾರೆ ಬಲವಾದ ಮುಫಹರ ಸೋ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸು ಮಿಹಾರು ಮಿಬಣಿ ಮಿ ತಣುಗ ರುಕೆಂಗ್ ಎಂದವಾದೆ ಪಾಫ ಅದೇ ತಫಾ ಸಾಪ್ತ ಕಾರಣ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಕಣಮತೆಗೆ ತಫಾತ್ ಹಾದಿಸಾತ ಹಿಂಗ ಮುಂದೆ ಮಿ ಹಾದಿಸಾತ ಹೋಗ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಫುರಾಣ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮುಹಿಮ್ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಂದಾಯರುಗ ಮಿ ವೇತ್ವೆದ್ದೆ ಆಹರ್ತ ಹೋಗ ತೆರೆಗವೆಸ್ ಮಿಫದ ಇತಂಗ್ ಹಾದಿಸಾತಕ ಹೇತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಫಬೆ मैं सब मर्मे में गेनस्ते रस्मियात निमाल हवक फलाना हो रहा बेल तेरमस वरंग अमा मगुतक कदम अस्सलाम वालेकुम